waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لفوت إن دفتر من لولو دي أندان دي ويتين العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله. إن جنگنا هيوتو دين كتوبري چاپان تتئ غوابري في منجنگل فين أهل السنة والجماعة. إني ونقول سنة جو كهولا قول توبي لتوات دين هرا أهل السنة والجماعة نسيبي إتكاندر دفتر كسنة نلا صلى الله عليه وسلم هرا ينون دفتر توحيد بوي no winda ahlu sunna hino jogi no jeya e deftere hoolorande ka ahlu sunna wal jamaa ne deftere nde wonde e jangude do nde tawata abi ja'far tahawi nde windani en den ko den do wonde e jangude hare no abi ja'far tahawi wan hirno den non ka inne wonde maka tarjama mabbe ka sifagol fi mabbe ko cernobe hobindi be gandeji buy ko wadi deftere be windi den fo no hetti deftere be windi den fo no hetti sabu ko cernobe واونو بغاندال كو ويتي حديث واو بغاندال نو علم العلل او علم الرجال بي عندي كانيون كادي كو ويتي عقيده علم العقيده او علم التوحيد او علم الاصول كون وادي تيرنو دون هاراي دفت بوي e fannuji buy sa udditi ananay hibe maka fi makko ala ko tierno do marno do gandal hitti non do kadi kadi walliti do kadi julbe hande inshallah en natay e damal dida bangal ka tawhid damal aranangal en gayningal e darsuji men feddudi damal aranangal ko nu nga jangude ko sifaji alla di sifaji makko di e tawhid rububiyya e tawhid al uluhiyya enu den ko woni sifaji makko den ko tawhid al asma wa sifat jangude ko wiete ko doruye ko ngal damal don burde yanyude sabu cerno jon ko ngal don buri yanyude hande inshallah en jangay fi annababe to bere dida ber do en gayni jangude fi sifaji alla di e golleji makko din e ko honno handa rewrede e ko yowndiri e ko doruye hande ko nu wadde nge jangude ko fi annababe ben hareno cerno jon do kanyum ko tabbintini ko fi nulaado sallallahu alaihi wasallam tum kono ko enete nulaado no tawa annababe kanyum e nulaabe do en jangude fi nulaado sallallahu alaihi wasallam sabu fi nulaado kan en ala e yanyude sabu fi on awata sifade fi nulaado ha wawa be hubidade ida ngandi en jangino sira nana ngurdanu laado nan hito no wodi cernobe arube waccinu laado be wacci ha be fantini kono be wali hubidagol de mari cernobe arube walli fi ngurdanu laado nan wobbe subi fi gereji mabbe din tun walli fi dum don tun wobbe subi fi nyaameteji mabbe din walli fi dum don wobbe sifi fi lekkele de be jonnade no de ko wiete tibbu nabawi dun wobbe sifi fi non tu hebude wobbe arbe sifi fi nula sallallahu alaihi wasallam salama ben konno wa'i ko puri jelube jogino ko innga wande makko juutunobe ko rawnunobe konne teppe mabbe den wa'i konno be wa'i ko be dum kadi sifi no jeha ben imam tirmizi e imam suyuti e imam tirmizi be fohi be windi defte fi sifagol fi nula do pet sina sifagol de huwodiral wongal hakkunde mabbe ngal e jama'o ko fi sifagol ko honno be wayi pet e be windi a deftere wan imam tirmidhi no windi a deftere ni shama'ilul muhammadiyya imam inne wonde asyuti no windi wonde shama'ilus sharif on non kanyum gan windi a defte e ko nande ben non e inne wonde imam al busairi fi kala o fantini e gimdigo wano no cerno be wirta non kon haray mo jeya kan kadi on e sifi be fi nulaado wacci nulaado aroy don kanyum kadi mutanabbi watti don e wata sifade fi nulaado ha waaybe hubidade sabu ko be bahrun la sahila la ko mayon kala jomdi kono do en sifo fi nulaado e ko cerno jon janti do fi nulaado kon hiden hani andude ko innen de duma ko hombo woni annabajo ko hombo woni nulaado ene anda panka ko yagal dum ko hunde ekkitetende ha waawe ka dum ko dokkal gal Allah subhanahu wa ta'ala okata sabu hiden mari jangobe gandal philosophie ben kanyum inni wo wonugol annabajo nafi ko Allah subhanahu wa ta'ala subata onte
yo taw tun hara da hippi e lowre da wadde dewe da wirdade da dumannade nyande go da way feñude annabaji kambe be non kambe be ni annaban ka ko yagal dum ko shay'un muktasab sike ko hunde de wawda faggitade wana fi ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnete kono ko inneten den hakkille don jangube diina ben fop be sellinangol kongol do ko selli annabajo manulado ko mo Allah suɓeta yakkunde yimɓe ɓe goɗɗo wawata rewde Allah ha wona annabajo goɗɗo wawata jokkude dewe ha wona nulaɗo ko ɗum waɗi enen e janggay ɗo joni yoga yayeje sappaniɗe en fi ko wiyete ɗum Allah subhanahu wa ta'ala piide misal Allah subhanahu wa ta'ala ni Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ni ko kanko woni anduɗo honto o waɗata hombo o nulata ko Allah andi ko hombo nulata jakamen ndi nulede goɗɗo ngol ma waɗugol goɗɗo annabajo ɗum na hunde nde wawanɗa faggitanade hoorema ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala ko dokkangal Allah subhanahu wa ta'ala okkata Allah subhanahu wa ta'ala kala dali Allahu yastafi min almalaika rusulan wa min annas Allahu yastafi min almalaika Allah no suɓa e nder malaika ɓen rusulan ɓe o imminta o suɓi seydina jibril hoore malaika ɓen fof fi jonnugol mo alqur'ana on e zabour on e tawrata on e injila on fi jonnugol annaba ɓen jakamande suɓugol annaba ɓen inna suɓugol malaika ɓen inna ko ɓe ɗo ɓuri hittude e malaika ɓe hedditi ɓen fof wono jibril wono mikail e ko nande ɓen ɗon fof haray ko malaika ɓe kañum kadi suutaɓe ɓen ɗon kadi no jogii darajaji ɓuri malaika hedditi ɓen Allah kadi ɗum kadi suɓi annabaɓe ɓen e nulaɓe ɓen e hakkude ɓiɓɓe adama ɓen Allah dali wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ko tagowo ko o faala o suɓo kadi mo o faala jaka mi andi hon ɗum wonugol annabajo e nulaɗo ɗum na dewal na hittingol fi dewal waɗete annabajo ma ko nande muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala hokkata joni noon annabaɓe ɓen ko faala ɗen e ɗuma yewtude ɗo ko honɗum faala ɗen yewtude ɗo non joni ko honɗum woni ñawoje ɗe annabaɓen e nulaɓe hertori c'est que kono sertini annabaɓen e bani adama hedditiɓɓe sabu ɗon falaka e janngo fiinulaɗo ha ande daba ko fiyon ɗum kon ɗum annabaɓen hertori annabaɓen no hertori piiji tan ara nun ɗum hiɓe mari ko wiyete ala isma c'est que ɓe faljata e hunde nde ɓe nulande annabaɓen fo e nulaɓen fo si Allah inni ɓe ɗettu nder deftere ɗo ma nde ñawore ɗo jonnoya yimɓe ma ɓen andu nde hunde ɗon annabajo on wata faljude on ene nder mayre Allah innata yahu ɗumannoɗa ɗum ɗo annabajo on faljamanuɗa ɗon falja hiɓe jogii ko ɓe masumun haray koɓe renaɓe e faljugol koɓe renaɓe e faljugol ko nonenete ala isma ɗiɗi ko annabaɓen hertori ko wiyete wahyu siki Allah subhanahu wa ta'ala wahya imminay seydina jibril e maɓɓe jonnaɓe goɗɗum hedditi ɓen jibril hande en nanalɗo no jippi e hewre goɗɗo sina annabaɓen e nulaɓen jakamen ndi jippagol wahyu ɗum ko hunde nde annabaɓen e nulaɓen hertori wonugol faljata ɗum ko annabaɓen e nulaɓen hertori e kadi honɗum kamɓe annabaɓe e nulaɓen gite maɓɓe ɗen ɗanoto kono ɓernde nden ɗanotako min simi wali keɗo mi ɗanike komi fof woni e ɗe ɗanade kono annabaɓen kañum honmum ɓerde maɓɓe nden ɗantako toujours ko gite ɗen on mboto gite ɗen ɗanoto annabaɓen kañum gite mum ɗen ɗantako kadi honɗum annabaɓe ɓen kadi fof koɓe hertori kamɓe siɓe mayde malakal mawti si ari suɓindinayi ɓe heddagol ka aduna e maygol kamɓe ɓe suuɓo maygol hiidoya e Allah subhanahu wa ta'ala non kañum kadi enen hedditiɓɓen fof on ɗum hay goto en nanal ɗo no suɓindina si jaɓa e maygol ka jaɓata annabaɓen kañum ɓe suɓindinta ɗum ɗon kañum kadi hino jeeya e ko wiyete degré moɓe jogui tawa hara ɓiɓɓe bani adama hedditiɓɓen jogaki ɗum ɗo fof koyen faamu ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala si suɓi ɓe nulaɓe annabaɓe ɗo jonnay ɓe piiji ɗe en jogaki no jeeya noon eɗin piiji ɗon koko moni ɗuma sifade ɗo kamɓe ɓe suɓindinte siɓe mayde siɓe jaɓa e maygol kaɓe jaɓataɓe suuɓo maygol ngol tati e toɓɓere go kadi ko annabaɓen e nulaɓɓen sertiri e men tatay ɓe okka dokke ɗen okkaka kamɓe ka nder gaburuji maɓɓe koɓe wuruɓe hiɓe waddedeɓe koɓe wuruɓe ɗiɗo fof kadi hadisaji ko hadisaji selluɗi haɗa ko saabu raɓɓiɗugol waɗu toon kadi mi janto hadisaji ɗi
kadi hiɓe okka koyen okkaka kamɓe ɓalli maɓɓe ɗin si ɓe surrama jarendiri ñamata ɓalli maɓɓe ɗin goɗɗo sina o annabajo so tawoni amo surrama ko anduɗen ko ɗum on tigi ñolay annaba ɓe kañum ɓaya inne wonde ma jarendi ndi e kaɓe surra ɗon ñamata ɓalli maɓɓe ɗin ɗum ɗon hiɓe okka ko Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe hino jeeya kañum kadi e koɓe okka kañum kadi on ɗum kaɓe maayi ɗon ko ɗon ɓe surrete annabaɓe fof ka on tigi maayi ɗon ko ɗon on tigi surrete nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam konto feƴƴini kaka nder suudu se nene Aisha konto ɓe surraka nder suudu nene Aisha annabaɓe fof kaka ɓe feƴƴini ɗon kaka ɓe feƴƴini ɗon leydi kaɓe feƴƴini ɗon e saare kaɓe feƴƴini ɗon e nokkude kaɓe feƴƴini ɗon ko ɗon ɓe surrete ɗum noon kañum kadi allahu subhanahu wa ta'ala no okki ɓe ko wiyete galɓural joni noon ko honɗum woni golle maɓɓe ɗo ene mi sifike ko honɗum sennidiri annabaɓen e nulaɓen e bani adama hedditiɓe ko honɗum nun woni golle annabaɓen e nulaɓen naafiɓe araɓe rewenɓe voilà no jeeya e golleji maɓɓe ɗin yottingol ko ɓe jonna kon no laaɓiri boyi yottingol ko ɓe jonna kon no laaɓiri boyi siki Allah subhanahu wa ta'ala kala ko joni ɓe annabaɓen fof hay goto nulaka ari inni ɗum ɗo simi tawi woni mi yettini ɗum wiyta teddungal an joni yomi suudu ɗum ɗon ndare nulaɗo sallllahu alih wa sallam ɓeygu maɓɓe toñida e sahabajo goo wondema hiɓe wondi e jatigiyagal alqur'an on jippi yonnu sifi fi muɗum nulaɗo sallllahu alih wa sallam kañum kadi wawali makude hay e fuyi ha alqur'an on jippi yeeti e wondema ko fenade jaka mi andi annabaɓen ɓe suudata hay fuyi ko Allah subhanahu wa ta'ala jom ɗiɗi kadi no jeeya e golle annabaɓen ko wiyete noddangol diina kan kamɓe si ɓe ari wona fi haray ko geɓe ma ɗum fi jawle ɓe noddata fi muɗum ko fi diina ɓe nodda tatabum ɗum kon woni golle annabaɓen ko hulɓinirgol himɓe ɓen yoɓe eteteɗen fop hara ɓe nato yaali yiite weltinira jama on wondema yoɓe jokkulayi fewɗi ɗin fi no ɓe heɓiroya aljanna ɗum ɗon kadi no jeeya e golleji maɓɓe ɗin ɗo ko golle annabaɓen wonnen e sifade few no jeeya kadi e golleji annabaɓen laɓɓingol wonkiji himɓe ɓen no yirten ni jamarre si hoccama ɗo ma jamarre jasaka jasama nde hoccama hina fi sa hoccinde haray kande nde laaɓi ɗon poyi hara nde jalbi nde naɓete nde loote nde itte tundi ɗin jarendi ɗin itte loope ɗin itte seɗe ɗuma wonki kañum kadi ko non woniri wonki kañum kadi wonki nde sontiki jibinama haray no laaɓi poyi haray no ewa jamare wonki ɗuma wonki maki kono no neɓirta noon katana ga wogodira yimɓe ɓen ɗuma ki wudda ki tuuna ki wonda e nirinoro ki wonda e loope hande kan noon Allah immina annabaɓe fi yo yimɓe ɓen hon noon rew e ko annabaɓe ɓen woni e yeytade ɗum ɓe laɓɓina wonki kin ɓe laɓɓina ɗuma ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala manti laɓɓinayi ɓe wonki mum kin itta nirinoro e beleɗe e ko nande muɗum ka wonki Allah dali qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha haray gomɗi mali on laɓɓinɗoki itti nirinoro e muɗum itti beleɗe itti piiji ɗin fof hanki laaɓi boyi e Allah noon inni perdi kadi on ɗum accuɗo wondema wonki kin heddi kaki wuddi ɗon kaki tuuni ɗon kaki wondi ɗon e nirinoro kaki wondi ɗon e loope acciri no mayiri noon tubaale ɗum ɗon fof annabaɓen aray fino laɓɓingol wonkiji e jama hino jeeya kañum kadi on ɗum ko annabaɓen woni golle maɓɓe argol itta e himɓe ɓen e miijoji bonɗi e rewgol sanamu e lesoygol ɗala leggal wimana haray ɓe aray ɓe watta e jama on e feere e ko moƴƴani a jama on ko si yimɓe ɓe no remayno sanamu ma no wowtuno riba ma no wowtuno si aɗino piiji annabaɓen immine fi accirtingol ɗum ɗon yimɓe no jeeya kañum kadi e golle annabaɓen ko wiyete iqamatul hujja wimana ɗum ko timmingol hujja o fiwata yahu yawmal qiyamati yeeso Allah inna Allah haray min mi falano fewde kono haray mi heɓano ko tindinami ko ɗum waɗi Allah immina annabaɓe ɓen addora sariyaji ɗin ɗuma sariyaji ɗin ɓanginana en ko ɗum Allah faala ko ɗum Allah añi ko ɗum Allah ini yen waɗu ko ɗum Allah ini waɗu ko ɗum Allah ini yen ɓatto ko ɗum Allah ini watta en ɓatto annabaɓe ara yeeto en fof ko ɗum waɗi yawmal qiyamati alquran on inni heferɓe ɓen si daroyke inni Allah hari meɗen mari ganto Allah ko ɗinata la ta'tazirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun wata on gantino ɗo haray kañum kadi ka lannitoro hino jeeya e golleji annabaɓen argol ekkintina en ko honno ka saare aduna ɗo hoɗirte
annabaɓe fuu hadis on kono nulaɗo manke annabaɓe ɓen fuu ɓe accali dirhamun wala dinar ɓe accali euro ɓe accali dollar ɓe accali yen ɓe accali kala ko wiyete jawle ɓe accali hadis on ini innama warrathul ilm ko gandal ɓe acci ko gandal ɓe acci ko defte ɓe acci ko sariyaji ɓe acci nulaɗo noon maki faman ahada bihi kala on wakkiliɗo ha roni annabaɓe ɓe roni golle annabaɓe faman ahada bihi ahada bi hazzin wafirin hara oɗo ɗetti geɓal on huɓutugal oɗo hendi ke geɓal ngal fof doguɗo ko annabaɓe mum jakami andi annabaɓe ɓen ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suuti laɓɓini suɓi hakkude yimɓe ɓen waɗani ɓe kadi golleji hina fi annabaɓe ƴeyminirte ni hara bitti ala hara bitti ala no mo kala e maɓɓe haray annabaɓe no mari golle joni noon e nder kon ɓen annabaɓe ɗon iɗe mari ko annabaɓe ɓen enini ko annabi nuhu ma annabi adama ka annabaɓe annabi nuhu fuɗɗi kono ko nulaɗo woni sakkitoro annabaɓe ɓen fam ko ɗum waɗi ceernojo on janti fi nulaɗo ɗo saabu kamɓe woni on khatamul anbiyai wa rusul ko kamɓe timminira annaba kono ko atti fi en janngu ngol bimdol ɗo ɗen hani sendidirde taw ko honɗum innete annabiyu e ɗon innete arrasul ko ɗum sendidiri hakkunde goɗɗo yo inne ko annabajo e goɗɗo yo wi'e ko o nulaɗo ɗo hiɗen mari konnguli nayi hiɗen mari konnguli nayi o hoɗo masala ceernoɓe goo inni konngol ara non ngol ɓe inni annabiyu war rasulu fof ko gootum so que si goɗɗo innama annabi hino waywa so innama noon arrasul faamike nabi e rasul konngol aranol ngol ko no fof inni ko gootum konngol ɗiɗaɓol ngol ceernoɓe goo inni ko indete annabiyu ko kala mo allahu subhanahu wa taala jonni goɗɗum kono innali yo yottinoy allah subhanahu wa taala no jonni mo hunde kono yamirali mo jonnali mo doole yo ɗettu konko jonna ɗon o yottinana jama on ɗon inne on ɗum annabi kala mo allah noon jonni deftere ma jonni goɗɗum yamirimo yo yaw o yottinana jama on ɗon inne on ɗum arrasul ko non konngol ɗiɗaɓol ngol annabi ko kala jonnaɗo mo allah jonni goɗɗum yamiralimo yo yaw o jonna hedditiɓɓe on ɗon inne on ɗum annabi kala jonnaɗo noon goɗɗum inna yo o jonnoy jama o enne arrasul sikku ngol konngol ɗiɗaɓol ɗon famini en honɗum innaɗo arrasul wo ko annabi kono na innaɗo annabi wo woni arrasul sabu ko be jonneɗa rasul kañum kadi ko ɓenno ko ɓe jonneɗa ko serti oɗo yamiraka yo jonnoy oɗo noon no yamira yo jonnoy yo yottinoy a jaman faami konngol ɗiɗaɓol ngol konngol tataɓol ngol sabu en ini masala on ko konngulinayi ko waɗi winde ka table ɗo ko sabu raɓɓiɗugol tan konngol tataɓol ngol ceernoɓe ko inni no wo ko wiyete annabiyu ko kala annabajo imminaɗo e moƴƴuɓe kala annabajo imminanaɗo allah immini kono mo allah subhanahu wa taala ɓeɓe allah subhanahu wa taala imminimo e muɗum tawi ko moƴƴuɓe on ɗon inne on ɗum annabi kala noon allah subhanahu wa taala immini annabajo e bonɓe on ɗon inne on ɗum arrasul mi ana son faami konngol tataɓol ngo ɗo oɗo e oɗo ko e on ɗum imminanaɓe ɓen dareten ko moƴƴuɓe inna annabi siko moƴƴuɓe annabajo immina e muɗum siko bonɓe inna on ɗum arrasul ko ɗum waɗi won annabi nuhu annabi salih annabi nuhu koye ɓe bonɓe ɓe ɗuma nulano e muɗum ko ɗum waɗi ɓe fof ɓe inna arrasul arrasul konngol tataɓol ngol non konngol nayaɓol ngol ko ngol ɗon sakkitorten konngol nayaɓol ngol ceernoɓe goo inni wo ko innete annabi ko kala annabajo mo allah immini kono jonnali mo sariyaji kesi ɗo ko fi sariyaji ina nulaɓɓen e muɗum bi mana no yirte ni laamu si sansi laamu no wawi arude gollitira laamuji feƴƴuno sariyaji laamu feƴƴugo ngon ɓen ɗon inne annabi kala annabajo nulaɗo kala annabajo ma nulaɗo kono tawa o jonnaka sariyaji kesi o jonnaka yo yaw o wayla sariyaji woduno ɗin sabu sariyaji ɗi o addi ɗin on ɗon inde on ɗum annabi kala noon annabajo e nulaɗo imminaɗo
jonna sariyaji yo ɗin ɗon sariyaji ɗi o jonna yo montoyi sariyaji wodunoɗi ɗin on ɗon inne ar rasul mi aran sen faami konngoli ɗin nayi kono ko hombo ɓuri lollude e ko hombo ɓura jeccinede ko o ɗo ɓuri lollude ko o ɗo ɓura jeccinede ko hombo ɓuri a lollude ko ɓuri lollude ka defte ko innete annabi komo Allah jonni hunde yamiralimo yo yotti ar rasul ko Allah ko kala jonnaɗo hunde o yo o yamira yo o yotti ko ɗo ɓuri a lollude kono ceerno ɓeyni ko ɓuri sellude ko ɓuri jeccinede ko o mo sakkitide wolde ɗo c'est ko kala mo annabi ar rasul ko kala mo Allah subhanahu wa ta'ala immini tay sariyaji ɗin waylaki o inne annabi kala mo Allah subhanahu wa ta'ala immini tawa o mo jogi sariyaji kesi montayde sariyaji tawaɗi ɗin ɗon wonɗo inne ar rasul mi anda sen faami ko woni farku bayna annabi e ar rasul ko konnguli nayi woni ka masala faami ke voilà joni noon e gayniɗo andude ko honɗum anna toɓɓere aranere nde jannguɗen nde kon ɗum ko wondema wonugol annabajo ma nulaɗo ɗum na wakkilare heɓata ɗum ko muuyi Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko go'o ko toɓɓere aranere nde hande famde noon ka taw ɗiɗa ɗum ko honɗum annabaɓe ɓen e nulaɓe ɓen iɓe mari piiji ɗiɓe sertidi e meɗen enen en faljayi kamɓe ɓe faljata e koɓe nulago enen en ɗanoto ɓernde men nde wo gite ɗe wo ɗanoto kamɓe ko gite ɗen tun ɗanoto ɓernde nden ɗanotago enen goɗɗo no wawi mayde ɗo fure makko on eggine surro e nokku go kamɓe kaka ɓe maayi ɗon ko ɗon ɓe surrete enen sen surrama enen e ñolay kamɓe si ɓe surrama leydi ndi ñamataɓe ɗum ɗon fof haray kon ɗum ɗon fof kaka fi kala en fof koye ɓiɓɓe adama kono haray annabaɓen nde tawde ko ɓe suɓaɓe suuta e haray eɓe jogui illen piiji ɗi en joga kamɓe nde ɓe maaya ɓe suɓindinte wurugol e maygol ɓe suɓo mayde enen en suɓindintaki wa hakada joni noon est ce que annabaɓe ɓen e nulaɓe ɓen ko yineten ko ar rusul wal anbiya ko homɓe ɓuuri Allah subhanahu wa ta'ala ɓuuri ɓurnude ko yinete Allah no ɓurni nulaɓe ɓen e hoore annabaɓe ɓen Allah no ɓurni nulaɓe ɓen sikki ko fala ennode ko nu inne ar rusul Allah no ɓurni ɗeɗo e hoore honno al anbiya sabu hiɗe mari buy wonɓe nabi hara naɓe rasul e wana no yewtirɗen noon ka yewtere men ɗo famiki ga Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni annabaɓe ɓen inne nulaɓe ɓen hoore annabaɓe ɓen Allah kadi ɓurni annabaɓe ɓen hoore hedditiɓɓen bani adama joni noon ene annabaɓe ɓen kadi fof ko e daraja goto ɓe woni o wala kad faddalna ba'duhum ala ba'di hara men ɓurni kadi hoore maɓɓe jaka mi andi on nu en fof ko e bani adama Allah ɓurni annabaɓe ɓen e nulaɓe ɓen e hoore hedditiɓɓen kono Allah kadi ɓurni nulaɓe ɓen hoore annabaɓe ɓen Allah kadi ɓurni annabaɓe ɓen hakkude maɓɓe kadi ɓe ɓurdi kono noon ɓurnugol goɗɗo e hoore goɗɗo ɗum kadi no hato jiɗi bindol laaɓugol sellugol Allah ɓurni ulul azmi annabaɓe wiyete ɓen noon ulul azmi min ar rusul jomiraɓe pellital ɓeɗo ko ɓe jowo Allah ɓurni e nder ɓe kañum kadi heɗen andi no nulaɓe fof koɓe jalu koɓe nogay jowo nogay e jowo ɓeɗo ko ɓe holoɗaɓe jumlatan wa tafsila ɓeɗo ko ɓe holoɗano sa yeddi goto e ɓe nogay en jowo ɗo haray iman ma haray wonugol ma julɗo gon sellali piide misal minna inneteɗo annabi yusufa hino woodi sa hoolaki inneteɗo annabi yusufa hino woodi haray ana taltan ka dina ɓe nogay e jowoɓe ɓe alqur'ana on wowli fi muɗum eɓe sunna on wowli fi muɗum ko ɓe on ɗum ko ɓe hooloɗaɓe ka ɓerde ko ɓe hooloɗa ɓerde fiyallatu ka dina famike ɗo ka jono hiɗe mari annabaɓe goo hara fi maɓɓe wowlaka ka deftere e ka sunna hara kama piide misale masalan Allah subhanahu wa ta'ala kono ine yandanulaɓe no woodi e annabaɓe ɓe me yeeti fima wa minhum lam naqsus aleyk ino woodi annabaɓe goo ɓe men sifanakima ɓen ɓe Allah sifanaki nulaɗo fi muɗum sa yeddi ɓen ɗon ɓe mana goɗɗo addi inde goɗɗo e ɓen ɗon ɗum kadi koya hoolo kadi Allah immini annabaɓe goo ɓe tawata sifanaki fi ɓen ɗon nulaɗo kono noon si goɗɗo ari janngoyi ka defte himɓe
defte ɓen ari inni ene ɗa hooli kaari ko nulaaɗo tawi alqur'an o sunna wow laali fi makko sa yeddi ɗum ɗon haray kon num haray a yaltali ka diina sabu a yeddali deftere nden e sunna nulaaɗo mi anda sen faami voilà jaka mi andi annabaɓe ɓe sifa ɓen ko ɓe nogay e jowo haray noon ko ɓe buy joni noon allah kadi ɓurni ulul azmi min arrusul komɓe no woni ulul azmi ko annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo jow allah ɓurni kadi ɓeɗo fof hon e hoore nulaaɓe siki allah ɓurni nulaaɓe fof e hoore annabaɓe allah ɓurni kadi ɓe jowo ɗo e hoore ɓeɗa kadi allah kadi noon ɓurni hon num nulaaɗo kadi e hoore ɓeɗo jow mi ana sen faami allah ɓurni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi hoore ɓeɗo jowo fof jaka mi andi annabaɓe ɓe e nulaaɓe hila hani hoolagol ɓe hoolo kadi allah no ɓurni ɓeɗo jowo e hoore hedditiɓe ɓe hoolo kañum kadi nulaaɗo no ɓuri kadi ɓeɗo ko ɗum waɗi nde tawde nulaaɗo no ɓuri ɓeɗo ceernojo on no sifanade fi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu fiyonnu ɓeɗo nokka dokke buy sabu fiyonnu sabu ɓeɗo fuu hari ko nulete ko num kaka yimɓe maɓɓe ɓe nulaaɗo kañum ana nula hon num e mofte ɗen fuu athaqalain aljinnu wal ins ɓeɗo fuu nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum nula fi addallam fuu ɓe nula kadi jinnawo himɓe wo kamɓe jinnaji ɗin kañum kadi ko num hiɗi yamira jokko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jinnaji ɗin enen jangino wa sarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ha jinnaji non man la yujib da'i allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya fami ka jaka mi andi jonnon hande kandintingol hande hiɗe mari vidéo ji boy ka facebook wonɓe e yaltude min neɓani hanka mi nani goɗɗo no waajo o wini wondema hino woodi kadi ka rewɓe annabaɓe wonene mariama ko annabajo ko wineten honno jamaw yo sendidir si alqur'an on wonde alwahi sabu on wowluɗo ɗum ɗon ɗon hara nene mariama ko annabajo sabu allah subahana wa taala en noon wa awhayna joni noon naka hiiɗa o kalimatul wahi tindini wondema on tigi woni annabajo sabu kalimatul wahyi hino mari manaji buy no jeeya e ɗum ɗon al ilhamu longinede masalan wa awhayna ila ummi musa ina wawi no ummi musa hara woni annabajo sabu allah takkidi e wahya makko la ɗon ko o longinimo naafi ko seyna jibril jeppi aray sarti yo goɗɗo woni annabajo ko ɓe wona gorko adhukur debɓe rewɓe ɓen annabajo hay goto hebbaki ma nulaɓe ɓen tawa hon noon taw ko ɓe rewɓe ko noon woni ka aqidatu ahli sunna wal jamaa haray aya jakami andi ko ɓeɗo jowo innete ulul azmi haray noon annabaɓe hino heewi joni noon janggen kon noon allah subahana wa taala joni noon ko fameten ko nulaɗo honno woni timminiraɓe annabaɓe ɓen allah ko daali konto noon heɓuɗen dalil ko nulaɗo timminira annabaɓe allah daali alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati lanni mi timminani on nema mo ono bani adama lanni fermike jaka mi andi damal kala yaltuɗo ɗo e vidéo ma yaltuɗuma inni min haray mi woni annabajo ma mi woni ɗuma anden konu ko dajjal ko felo ko enen ko hooli ɗen damal wonugol annabajo ma wonugol nulaɗo fermanoma lanni sabu nulede nulaɗo sallallahu alaihi wasallam nulaɗo maki la nabiyya ba'di ɓawan haray on no ɗum ala innen ko wiyete ko gon ɗum annabajo allah subahana wa taala kadi jantani keen e ayeje boy masalan allah daali ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum nulaɗo laataki ben ha e goto e worɓe mon walakin rasulallahi wa khatama annabiyin ko kamɓe timmini ano ko alquran on tigi ɗin timmi hande kan noon kala sortiɗo ɗa inni mimi woni annabajo mami woni ɗuma ko yenten honɗum a yeddi nassan min nususil qur'an a yeddiri ko wiyete bindol alquran saabu alquran on inni no wa khatama annabiyin woɓɓe noon kañum ko num innata ɗo inna ko allah inni ko wa khatama annabiyin ko annabaɓen timmi no ko nulaɓe ɓen nam ko annabaɓe ɓen allah ini ɗo num arata hande kadi kono nulaɓe no wawi
heɓade par ce que Allah ko no inni ɗo wa khatama annabiyin o inal ɗon wa rusul ko jabotoɗe gon ɗon ko ɗum ko inneten a fama hay fuy sabu a wawata wono rasul harana on ɗum harana annabi ka tawata ɗon nabiyu fermama ko min babil awla yo rasul ferme mi anda sen fabi sabu kala mo wonnuɗa nulaɗo haɗa andu on tigi wonino hari annabajo si wontoyi ana nulaɗo jonnon ka wonɗa an si tawi woni annabanka ko yaga heɓota ko hande kadi haray on nulaɗo kañum kadi haray heɓeta ko hande kadi ko ɗum waɗi allah subahana wa taala kadi dali nulaɗo maki wa hutima bi annabiyun mi timminirama hon ɗum annabaɓe men nulaɗo noon sallllahu alayhi wa sallama ɓe wonɓe e yaltude illa kañum kadi woni annabaɓe ma ɗum ɗuma nulaɗo noon maki on hadisa selluɗo ken ka defte nulaɗo maki si feƴƴi an himɓe capantato heɓoyi to fenayɓe arayɓe inna woni kañum kadi annabaɓe himɓe capantato joni noon gila nulaɗo feƴƴini heɓi ke ɓuuri capantato arɓe inni kañum kadi ko annabajo sen piitidiri wowluɓe ɗum ɗon ɓen fof gila nulaɗo feƴƴini ɓuuri capantato kono ko nulaɗo ma kadi ɗo capantato seke ko capantato heɓoto innayɓe ko nulaɓe ma ko annabaɓe jama on iwtira ɓawo fitina wi memmino woɓɓe noon innay ko annabaɓe kono fenade maɓɓe nden feeña heña kono heɓayɓe ko jokka ɗum memmina fitina wi waɗa fitina wi yimɓe iwtira ɓamum ɓen ɗo ɓe feƴƴata capantato sabu nulaɗo on ɗum ma yante ko anila wa nulaɗo na beleɗe ɓe yewtata ɗuma beleɗe jaka mi andi haray ko nulaɗo kañum kadi timminira annabaɓe ɓen ɗo si ɗum noon kañum kadi e ɗuma feƴƴi allahu subahana wa taala daali wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiy allah kadi aɗa daali fasbir kama sabra ulul azmi min arrusul haray ka raɓɓinɗingol ko on ɗum fameten ko fameten ɓe annabaɓe allah ɓe nulaɓe ɓeɗo allah subahana wa taala no ɓurni ɓe e ɓiɓɓe bani adama hedditiɓɓe allah subahana wa taala jonni ɓe piiji yoɓe ar ɓe yeeto en ko allah hiɗi ko allah ñi e nder ɗum ɗon kadi allah ɓurni annabaɓɓen e hoore nulaɓɓen hoore annabaɓɓen e nder ɓen kañum kadi nulaɓe allah ɓurni jowoɓɓen e hoore hedditiɓɓen e nder ɓen ɗon kadi allah ɓurni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore fof joni noon janggen ko ceernojo on innen wondema makani en konka deftere muɗum wa innahu no nulaɗo khatamul anbiya ko kamɓe timminira annabaɓe ko kamɓe hinɗira ko kamɓe timminira annabaɓe haray nulaɗo sallllahu alih w sallam kono sifinen ɗon wonde sa daari tawa siɗa faala andude ko hombo ɓuy wawde ñawgol ka allah ɗo sa yahi a yino nulaɗo ñawiri noon a tawi ko kamɓe ɓuuri siko laamagol ko kamɓe ɓuuri siko wawgol janggugol ko kamɓe ɓuuri kala ko bange ɗen fof ɗum ɗon e wata heltitagol e mum saabu en janggino sira on no jikkunulaɗo on e no ɓe wondirno noon e heferɓe ɓe wo julɓe ɓe wo konno ɓe wonirno khatamul anbiya ko kamɓe timminira annaba ɓen wa imamul atqiya kamɓe woni hoorejo hulayɓe allah ɓen kadi siki ala hulowo allah hewtuɗo wanulaɗo sallllahu alih w sallam calcule ɗo goɗɗo aya o jippo inna wondema honɗum min yafanike makko bonnuɗa inna fatahna laka fathan mubina liyagfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma taak ko bonnuɗa wo ko bonno cawo fo min yaafikema e hoore ɗum ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama riwayaji ɗi gari hari ɓe laafa e jemma ha tundaje maɓɓe ɗen koyɗe maɓɓe ɗen fof ɓuuta no ko ɗum ɓe ɓeynine imamul atqiya kamɓe woni hoorejo hulayɓe allah ɓen wa sayyidul mursalin kamɓe woni honɗum kohojo lanɗo nulaɓe ko fiyon ɗum ɓe woni royta koho inna wondema nulaɓe aran ɗum nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki on ɗum ko min ɓuuri wonde koho e ɓiɓɓe adama fo haray noon na e mantagol mi woni fala fakh ana sayyidu bani adam fala fakh ɓe maki kañum kadi yawmal qiyama si hewtoyama ka si hewtoyi ka ummutal jama on fo daroyke habbike ñawoje ɗen jama on fo gitta yaka annabi moussa inna annabi moussa torano men allah min yalta e o nambara ɗo annabi moussa inna kañum kadi ko hoore mum mabani ɓe yaka annabi isa ɓe ya annabaɓe fop ko hombo wawata tefanoyde himɓe ɓen ko nulaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɗum waɗi ɓe nani ɓe ɗo sayyidul mursalin saabu nde fof no maapi nde fof no ɗaɓɓo ko hombo intervenata ko kamɓe tun inne ɓettoyta ɗon parole fi yaltinoygol jama on e on situation e on nambara mo jama on woni mum
wa habibu rabbul alamin kamɓe woni giɗo jeyɗo windere nde jonnon e ceernoɓe iwtirɓe ɓaawo o ceernojo ɗo ɓe inni kamɓe ɓe tawta ko ceernojo on ɗo inni kon habibu sabu ɓe inni ko hanuno innude ɗo ɗono ko famete ko ko janguɗa o ko janguɗa kalfe goo a winday ɗe jama artoyowo ɓaawo ma ɓen ɓe hi'a ɓe na nde halfere ɗo ko ɓurno moƴƴude ko ya waylude watta nde ɗo ndaren ko ceernoɓe arɓe ɓaawo ɓen tawtale e ko ceernojo on windi ɗo ceernojo inni habibu habibu giɗo ceernoɓe arɓe ɓaawo o ceernojo ɗo abi jafari tahawi ɓe inni kamɓe ɓe tawta nde halfere ɗo ko ɓurno moƴƴude ko yo innu khalilu khalilu ko nde ɗo halfere ɓeni ɓurno labede ɗo jonnon fi hon ɗum ɓeni par ce que habibu giɗo ma ka o ɓuri jogade doole ɗon kon ko so woni kadi jatigijo ma jaka men ndi jatigiyagal no mari doole ɓuri hon ɗum giɗo iɗa wawi hiɗude goɗɗo kono hara on ɗum hara ono on nabida ila wawi hiide ni ya goɗɗo miiɗamo kono hara men nabida ɗo noon kon ko nabiɗa ɗo jatigijo ko waɗi ceerno ɓen inni ɗo ko nde o duwanno tabintinde khalilu hara o waɗali on habibu kono koyne tewno so windi de deftere ɗo fof tawi koko coɓɓoy ɗo jama wiyata haray ko num tindini ɗo kan noon ko ceernoɓe ko wiyette ceernoɓe kummaluɓe iwtiri ɓaawo makko inni haray o ɓurno moƴƴude ko yitto habibu o waɗa khalil ɓe dallinori kadi on ɗo ɓeyri saabu nde khalil ɗo nde ɗon nde tabiti ka hadisaji nulaɗo maki min e annabi ibrahima komin khalilu rahman nulaɗo makali on komin habibu rahman komin maki ko khalilu rahman haray no gollitirgol halfere tabitunde ka sunna no ɓuri moƴƴude de golliturgol halfere nde tabitali ka sunna maka alquran mi mala son fa haray ɗum ɗo ko min jumlatil itiradat ɗiɓe waɗi hoore a cheikh jaka mi andi on wa habibu rabbul alamin en inni ɗo ceerno ɓen inni ko ɓuri moƴƴude ko si ceerno jon innino wa khalilu rabbu al alamin jonnon ceerno jon kadi inni ka toɓɓere 54 wa kullu da'wa nubuwati ba'dahu kala fefindiɗo wonugol annabankaku ɓaawonulaɗo faghiyun haray ko majjere sike mi duwaka jangugol ɗi bindi ɗo jango muddita facebook mi ɗumanno mi yiya ɗon goɗɗo noyna ko annabajo min nano gasa ko annabajo ko no windi ɗo wa kullu da'wa nubuwati kala fefindiɗo e annabankaku yagal e ba'dahu ɓaawonulaɗo faghiyun haray kon ko majjere wa hawan e beleɗe andu on tigi majji few on tigi jokki beleɗe few sina ɗum honno nulaɗo arata ɓaawo nulaɗo few sallallahu alaihi wasallam sabu ko alquran on tigri indi on khatamul anbiya'i wal mursalin khatamun nabiyyin o timminirama annaba jaka mi andi ko ɗum waɗi janggol tawhid on no foti tawhid on sa jangi tawhid o ma a jangi luttu ko hande kadi a to jina enugol bayana miɗo landi est ce que annabajo no yarde ceerno jo laɓɓinanima ɗo pos wa kullu da'wa nubuwati ba'dahu faghiyun kono te khi yani dalal وضد الرشاد فغي في يعني فضلال وهوى أندون تجوكي كدي بلد كبر نم كان دفو كدي كويتا وهرا جولا وجانغا يا كانوا كدي لا بيرادن نم باركي لا بيرادن نم كورو كارare دعاء وجدوما هرا نم القرآن نم السنة نم كونو هنيمو أم أجينو نبي kono jama detta dum don kadi wadira dum don honno inna dum commercialisa dum don watta yarude da yara mo bane jawle taw hara on sariya on ni non ko majjudo wuri nokkeli go hara sariya on dumbino hara ko yete sariya on dumbino ciato jon kadi fay ille wa huwa nulado al mab'uthu ko be nulabe ila ammatil jin e dendangal jinnaji din wa kafatil wara e dendangal tagore de siki jinna himbe fop nulado kanyum no nula e mabbe jinnaji din no yamira den ni juulugol janga wada peji din fu kanji kadi yamira fu jokkugol alquran e sunnam kanji kadi yamira fu sabu nulado kanyum ko non ko be yimina ko fu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko fop imina bil haqqi e hore gonga nulaɗo
nulira wal huda e peewal wa bin nuri ko wiyete on ɗum jalbendi ma innen annora wa bin nuri e annora wa diya e jalbendi no hirta ni annora ma jalbendi no jalbi ɗum no felfelta ko noon kadi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam alquran o kañum e sunna nulaɗo on ɗuma jalbirta ko ɗum allah subhanahu wa taala daali o immini hon ɗum annaba ɓe yukhrijuhum min adhulumati ila nur no itta ɓe e niɓe kevrankaku e soñjaji soñja ala soñja ɓurɗo ko wawata soñjude neɗɗo ɓuri so woɗɗitike dina allah kam sabu hande kadi on no hande kadi ko hennata fi on ɗum min mi ala ɗum ɗo fi on ɗum ɗo fi on ɗum ɗo koye ɗum luttata soñja ko ɗum waɗi joma deftere nden inni haray nulaɗo ɓe imminama ɗum e jinnaji ɗin e denɗagal bani adama e hoore gonga e hoore peewal e hoore annora e hoore jalbeydi haray ko ɗo wonɗen hattude hande ko ɗum ga jangguɗen ko fi nulaɗo sallllahu alih wa sallam e annabaɓe ɓen e ni annabaɓe ɓen haray ko gonga en fof koye ɓiɓɓe adama kono noon kadi en heeɓi kadi woɓɓe hiiɗuɓe nulaɗo ha faalaɓe rewde ɗum no kadi no haɗaka sariya nayen innu nulaɗo no waywa meɗen bimana ɓe okkaka koyen okkaka naya innuɓe kañum kadi on hiɓe waywa allah koya won hakkude noon naya innu nulaɗo no waywa men ɓe jogaki fus koyen en jogaki ko yeleten annaba ɓen hino jonna piiji goo ɓe jonna mojisa kawa kuyeji ɗi en jonnaka kono noon kadi naya naɓuɓe kadi kaɓe hewta wattaɓe rewde wattaɓe ɗumannade wattaɓe ino hennugol on haray mi torikema annulaɗo wallan annulaɗo la nulaɗo watama wallude ko allah wallata jaka mi andi annabaɓɓen nayen waɗu ko wiyete taksir nayen raɓɓin ɗin e jonditugol ɓe haqqeji maɓɓe ɗin nayen fantin kadi jonnenɓe koɓe hana hendade ko hakkude ɗon woni dewal ngal sa fantini sabu haray anga a perdi masalan annasarankoɓɓe gonɗum ɓe fantin ɓe hinni annabi isa kunno ha ɓe non annabi isa ko allah annabi Uzairu kañum kadi ɓe hiɗimo ha honno ɓeyni ko allah enen noon en yamiraka ɗin ɗon piiji inchallahu darsu men aro on kañum kadi en sifoto ko honɗum woni alqur'ana c'est que enen ɗo fof sellandama hande ɗo ko honɗum woni alqur'ana buye meɗen koyenta ko deftere allah kono est ce que ceernoɓen ko ɗum ɓeynata alqur'ana la en janggay ko wiyete définition ko wiyete sifagol ko honɗum woni alqur'ana e ko honno alqur'ana o ardiri e ko honno hendora e ko honno o hotiroyta kañum kadi haray en janngo e ɗum noon ko ɗum woni darsu ɓen on sifagol fi alqur'ana o hande ko fiinulaɓen e golleji maɓɓe e ko hombo kañum kadi ɓurna e hoore oya e ko honno kañum kadi piiji ɗi ɓe okka hara enen en okkaka e ko fi hon ɗum ɓe fi hon ɗum allah subahana taala imminirani ɓe no jeeya hikma mum on fi hollugol en ko hiɗi ko e ko añi ko inchallahu haray ko ɗum waɗi gomɗingol kadi annabaɓe ɓen no jeeya e pide l'islamu ɗen an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi ko ɗum dalika alqur'ana laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa annabiyin e annabaɓɓen kadi no jeeya ɗum ɗon kañum kadi e hoolagol ko wiyete iman o hara eɗen hatta ɗo inchallah darsu men on ko fi alqur'ana janngoyten ko arata hara eɗen hatta ɗo ka deftere ceernojo wiyeteɗo abi jafari tahawi haray deftere nde ko wiyete aqidatu ahlissunna waljamaa al aqidatu tahawiya no hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pomawa ɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pomawa ɓen koɓe yimɓe diina suriɓe ruuɗi yankini koɓe aynitiɓe wona siɗen eɓɓo e ɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama ferunoɓe faade e allah terti ella fo adunaru ndun ɗaynali ɓen wano tawruɗen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen e hoynatama aybinen bomawa ɓen koɓe yimɓe sunna ka finde maɓɓe nde annduɗa hino senni allah e ɓanduma wa'ugol wa men